Agenda inyuma ya kamera banyita Muhirwa nkora kuri Radio Top One TV. Mu by'ukuri turashimira umutumirwa kandi tunaguhezana karibu kuko Jean amaze kubivuga. Ngira kubaza akabazo kamwe. Urebye imyaka yawe ntabwo uri umusaza, ariko message transmit mu bantu ziri tusha cyane. Ndakubaza ikibazo kimwe, ibintu wewe uzakujemo gute? Mpamvu nari mvuze imyaka nuko nzi ku bibazo duhura mu navyo bunyine tibije bunyine kuri generation yawe uzaje kuva kera. Wewe niki cyagukoze kugira ngo noneho se uhagurukanye kandi wamuhagurukanye imbaraga zawe zose, nuko uziyiziho cyane kuri 13 roka kuko twe turabibona hari umuntu ashobora kuba atayizi ibiri murimo, cyangwa wowe niki wabonye cyatumye ugahaguruka nkagurukanye imbaraga zawe zose ku buryo ndatekereza ko umunyamurenge wese ahari ku isi arakuzi bitewe na message utanga. Niki we wabonye mu banyamurenge hari benshi mugana banakuruta basa naho badahabona bihari nubwo turi buze kuzinjiramo imbibi. Wewe niki cyaguteye muzo? Ya murakoze cyane, icyo kibazo baje ni ciza. Ijambo rya mbere nakubwira nuko ibibazo abanyamurenge twagize ndetse n'abatutsi muri rusange, ariko reka mvuge special abanyamurenge twebwe, ibibazo twagize n'amateka twakuriyemo, ibibazo basukuru bage bafesinga. Ndatekereza yuko kuba wenda abantu banzi nk'umuntu uvuga ikibazo cy'iwacu ibo bakabikura mu kumva message y'ikibazo dufite bakabiroza wenda muri eloquence, nuko batafite umutwaro w'ikibazo dufite. Ariko nkanje ufite umutwaro w'ikibazo dufite, jewe nzangenda nzi ko ibyo mvuga mbivuga nabi kurusha uko byakagombye kuvugwa. Ntekereza yuko uburyo mbivuga hakagombye guhaguruka abandi bantu babivuga neza, kubera ko ibibazo dufite birasaba kuvugwa n'abantu benshi. Mu gihe mbivuze n'umwe rero je numva kuko hari ibyo nasize nditaye ngo nabivuze buke, undi uzumva ko nabivuze neza sava n'umugisha waje rero wabivuze kuko icyo nashakaga no gutanga message. Imyaka mfite irenze kuvuga n'ibyo ntazavuga, ahubwo ikibazo bari kumbaza ngo se ni ukubera iki imyaka ugejeje hari ibyo utaravuga kubijanye n'ibibazo dufite. Nimba dufite abo nduta batanze amaraso bagapfa, ndusha imyaka bunkurikiranye gatatu, bataye imiryango yabo n'abana bagaja kwicara ku musozi uzira inzu, bakarinda gusa ubutaka buzira inzu, abandi bakaja ku mihana ngo idasha, abandi bakaja ku babyeyi, akavuga ngo ndapfa ataye inyungu ziwe. Wakagombye gutangazwa n'impamvu imyaka ngejeje jewe ntarapfa. Nimba ndi kuvuga rero ndashobora gupfa, ndasabwa kuvuga cyane ndetse nkavuga n'ibyo ntazavuga. So nta myaka nahubwo narakereje. So ibibazo dufite birasaba ko abantu bose bavuga, ntitubarebere muri cadre eloquence, ahubwo twumve message yayitangwa ku kibazo twagize. So niyo mpamvu nshaka kubwira ko nta musi n'umwe ndagenda ngo numve kuko ibyo mvuga nezezwa nuko abantu baneje gukoresha babivuze, nezezwa nuko ibyo navuze byatanze umusaruro mu bantu kurusha uko nezezwa ko namenyekanye. Ni nayo mpamvu rero abaaktiviste benshi bavuga kugira ngo babe aba influencer. Ntabwo ndi umu influencer, ndi umurwanashaka w'ubwoko. Umurwanashaka w'ubwoko ntabwo ari opportunism, ntabwo je mfite opportunité yo kubona position ngo mvuge wenda mbe famous. Oya, baramutse bavuze ngo ibibazo banyumurenge bikemuke, ceceke no ceceka. Nimba kuba famous bizova mu kuvuga ikibazo cyacu cyakemutse biragatsinda. Ni nayo mpamvu mbwira ngo rero mvuga kubera ko hari ikibazo, nyuma y'ikibazo ntawarunze. Mfite imyaka 37 y'amavuko, tugize imyaka natangiye kuvuga hashize imyaka 8 zavuga. Iyo myaka 37 bari munsi ikibazo nigikemuka timuzosura kumbona kuko icyo mpamparanje kizaba cyakemutse, which means ko ntabwo ndi opportunist, ndi umurwanashaka w'abanyamurenge utita kuko nashinga ko navuga, ahubwo nita kuko amagambo navuze yageze yatanze umusaruro mu bayumva. Ari nayo mpamvu message ngomba kuzitondera kubera ko nzikeneye umusaruro w'abaturage. Ngomba gutanga message nateguye natekereje kugira ngo itange umusaruro, kubera ko uwo musaruro si uwanje ni uwabo nkeneye. Voilà.
bijyanye n'aka ngaka birajyamo gusa nanjye nagitekereje mugenzi wanjye yakoze kubaza ikibazo cyiza nyine byagufashe ryari byatangiye gute kugira ngo wiyumvemo ubwo kurwanashaka cyangwa se iryo shaka ryo kumva ko ntabwo ushobora kwicara ntabwo ushobora gutuza ayo mashuri yose ufite n'ibindi byose n'utuzi n'ibiki byose ugeze na hano usibye na hano muri Amerika muri Afurika naho wavuze ko warangije kwiga ubugendabaguru ariko noneho ugeze no muri Amerika urakomeza urazenguruka kandi uretse ko abantu twese hano amashifuti niyo tuba twibereye ariko wowe urabita ugakomeza ukagera muri iyo ngendo byatangiye byari kumva yuko ugomba guhaguruka byagufashe ryari byaje gute noneho ngenda avuga ko imyaka yanje maze kugeza imyaka 20 no 19 cyangwa se 20 nari mfite imbaraga zo kumenya icyo nkunda kandi icyo nkunda cyose ku isi cya mbere kigomba gufata umwanya wa mbere ariko gukunda abanyamurenge ntabwo ari umwanya wa mbere atubishije jewe ndi umunyamurenge noneho iyo ugiye gukunda ikintu uzi ukunda ikintu we wacikuyemo ariko kubera ko ndi umunyamurenge sinkigira umwanya wa mbere kuko nta mwanya wo gukunda icyo ndi ubaho wanubishije rero maze kumenya kuko njyewe nduta inyungu zanje nategezwa kurangiza kuko inyungu z'abanyamurenge zinduta kubera kuko icyo ndi kigizwe nuko namenye kuko mfite abandi dusangira iryo zina cya kabiri ishaka biravukanwa bimeze nk'umuhamagaro w'Imana umuhamagaro uzuwugira ariko utawureze iyo utabonye bawurera uzuhinduka ubuswa ishaka uzurivukana bigasaba barirera baza baryigisha umuntu arashobora kuvukana ishaka ariko atabonye umwigisha akarifana ntabitse rimumarira jewe nigishije ushaka ikindi navuga nuko ibibazo byagiye hano iwacu ubwo ntagurutse byabaye sa nk'umuntu uvuye mu karere kikavamo jewe nari mvuye mu karere abenshi ibibazo byabaye bari muri Amerika bagize imyaka 20 batari muri igihugu ariko jewe noneho nari ndi mu karere noneho numva ko aho nari mvuye hagiye gusenyuka kandi nije uzi inyungu z'ibyo nahubatse n'ibyo nahatanze umusaruro nategerezwa kumva ko ngomba guhaguruka ngafatikanya n'abanyamurenge bene wacu kaje nk'umunyamurenge bivuga ngo ntabwo nobesha abantu ngo nararyamye ngo numva ngo Imana irahamagaye ngo zuka Imana yampamagaye gukorera abanyamurenge umunsi ndema ndi umunyamurenge nta kindi kintu nategerezwa kurota mu inzozi zize cyangwa abahanuzi bampanurira ngo bagukorere ubwoko ubuhanuzi bukomeye bwo gukorera abanyamurenge nuko navutse ndi umunyamurenge nta zindi processes nakoze ngo nuko ko ari ikintu kiri mu mutima cyangwa gihaguruka icyo kizofata undi munyamahanga Imana izabutsa akamwe ati natekereje uje mu banyamurenge uwo nguwo yogira umuhamagaro ariko nta muhamagaro w'umunyamurenge gukorera abanyamurenge ubaho kuko umuhamagaro wa mbere ni ukuvukana amaraso yabo sizi ko wanumvishije twese nta mbogamizi ubona nazo kubizi kuba zimusagizwe n'utaho utanga hose ntabintu guca intege ku buryo urumva ikintu cyose cyiza mu by'ukuri kiza kirwara especially iyo cyiza nta bintu guca intege ubona ama message cyangwa se MP partout ahantu hose bituma wumva ati reka bino bintu bireke n'undi ko ndabona n'iki reka mvuge ku giti cyaje ndeke kuvuga abandi jewe nagurukanye n'abanyamurenge birwanaho mu ngeri zose iyo tuvuga kwirwanaho ntimukavuga afashe umuheto gusa muzamenye ko n'umuntu wamenye ko umupfakazi yaraye abahaye irwanaho uwavuze ngo umwana w'umunyamurenge ntakabe mayibobo kubera kimwigisha kubera amafaranga ukarirwanaho nimba wumvuga nabi kumvuga nabi kwawe bitonjana mu bitaro nzi ko hari undi twahagurukanye we wavunitse waciwe igufwa uri mu bitaro utaraciwe intege zo guta ababyeyi ku irondo utaraciwe intege zo guta akarere kugeza aho atayigufwa ryiwe akaba turi kubiri n'amaraso yiwe yamenetse jewe nkava ku mukingi wo kuvuga kubera ko undi muntu yavuze bisobanura ngo n'ubuzima naje kubamo nyuma yo kureka ibyo wabwiye bwaba buteye amashaka sinzi ko wanubishije uwo twahagurukanye yatanze icari ansaba gutanga ico mfite jewe ko ndatanga ico mfite iwe yatanze icari ni gute uwatanze icari atacika intege narangiza agacibwa intege n'undi muntu udafite ico yantwara so kintu wacumvishije so imbogamizi nshaka kuvuga n'izi ngizi natangiye kuvuga ikibazo cy'iwacu ndumva izi
hariho social media menshi yatangiye mu kibazo cy'iwacu ariyo nza no kubabwiraho mwebwe mwaje nk'aba commerce technologique ukoresha technologie igezweho ariko mukoresha commerce njyewe ndacanongira sinzi nawe bazayifungurira iyo nje kuba ari ukuvuga ngo naje kuvuga keneye kuba influencer cyangwa mbe famous nari kubikura muri channel tanga ubundi buzima busanzwe kandi nkabona amafaranga mubona muri channel njyewe ntayongira kubera iki ntayongira umuhamagaro wanjye si ubucuruzi bwo gucuruza ikibazo cyacu ngo uvuge ngo nzavuga mbona amafaranga umuhamagaro wanje ni ugusobanura ikibazo cyacu ngo ntacyo nabikura ndaza kugusobanurira rero igituma mvuze ngo yego icyo nshaka kuvuga ni iki rero abantu benshi bagiye banyandikira barambwira ngo ibintu uzobishobora ngo hari muri 2019 ubu ngubu ngeze 2025 haciye imyaka ingana iyo muhamu mbona muzamubona n'umugabo waciwe intege aho iyo muhamubona muzamubona n'umugabo wava ku kivi natangije kubera iki nubona uhagurukiye ikintu kibuza umwanzi uzokireka ubwacu n'umwanzi wawe ariko nubona uhagurukiye ikintu gifite umubare w'abanzi benshi n'abagikunda bakeya uzamenye kuko no muri barya abanzi hari abanzi bangaga ibyo mvuga ubu nazanye dufatikanyije kuvugana ikibazo cy'abantu ejo nabwiye abantu aho narindi ndababwira ngo nubona utunze inshuti 10 utakuye mu banzi uzitegure kuko zizoba abanzi bawe vuba ariko nubona ufite inshuti 10 wakuye mu banzi nta muntu wigeze ku mwanzi wawe wahinduye inshuti yawe zishika ku mwanzi wawe kandi iyo utunze umuntu warigeze ku mwanzi wawe uzi faiblesses ziwe na weaknesses ziwe na challenge wahuye navuga ngo muhindure bivuga ngo mpura n'intambara ndagweza example je nahuye n'intambara zo kurwanya kuvuga ikibazo cy'iwacu kufunga abajane Kinshasa bampushije kwicwa bashaka kunyica hari abapfuye imbere yanje bashaka kunyica izo birazwe ico ni kintu cya kabiri nahuye n'abantu ba challenginga bagahamagara umuryango mvukamo bakababwira ngo ibi ngibaza kora bizomuteza ikibazo none muhagurukire baruha bakaja no muri famille bakava kuri famille bakaja ku mugore bati iyo level yo kuvuga ibyo ngibyo batangira kuvuga ati reka tumuneutralize tumubeshere bashaka background yanje barayibura batangira kurema ibyaha bitabaho bakavyandika bakabishira kuri social media bagafata n'abagabo bashatse bashingiye bakaja kuri YouTube na waje hano hariho YouTube n'umuzoyirebe musubire mu bagafata abagabo bashingiye bakamwandikira topic iyo izina ryanje bakarivuga ibintu bitabaye ariko kubera kuko nzi ico mpagazemo kandi stonzi bavuze ko atari co ndi ninga kurya umuntu yo kubwira ngo urimbwa yasanga wareba inyuma wasanga nta murizo ufite tubabare hano bishije nimba ndi umugabo wotinya amagambo y'undi mugabo wicaye mu nzu sindi umugabo uhagararana n'abandi ku musozi wa Rwanda n'uwateje n'uhetse imbunda sinzi ko nagusubiza icyo kintu ibyo nibyo nari nshaka kuvuga bikurangiza bigezaho noneho batangira gufata abanzi b'ubwoko muri bamwe muri twebwe mu banyamurenge murabazi bakaca inyuma bakaza kubwira abo dukorana bakababwira ngo nubwo dukorana je buriya ndi umuntu wabo mbese abo muzamwita abana ba support muzamwita akagara nagakubise kuva muri 2019 ndakuje mwebwe mwari mutaramenya bakaganira nakishe muri 2020 mumare kukica muza kurwana n'umurambonisha izi social media zose muza mwiva mvuga bakagara muza muvuga umurambonisha bayiko umuntu wasanze ngiye kugahorereza aramfasha twica ni Rugabo Fidel wagiye warwo abandi muza murwana n'imva muza murwana n'igicucu cyarangiye nico gituma ugiye muri social media n'ubu nkavuze sinza nkavuga ndavuga ubusa kuko ibyo ngora ndiko byitambika imbere nuwo konyura inyuma kakamutuma ngo aje ku diabolize izina ryanje iyo hura n'ibyo nakoze bikamuhitana ubwiwe sinzi ko wanumvishije niyo mpamvu nakubwira ngo intambara z'urucantege z'abantu ni nyinshi uretse nanje hari abantu benshi bakorera community yacu abanyamurenge babaye diabolize n'abandi kubera kuko baza bakakubwira ngo nyanaka buriya
babona ko arakora ibintu byiza bagashaka ikintu cyo bimubuza kugeza batangira kumutukisha benshi. Wowe uwo muco tugomba kureka. Umuntu nimba akoze ico cabananiye ni mu gishigikira. Sinzi ko anubishije. Hariho umugani cyane bareke mubaze. Hari umugabo wacu umugani n'amateka abaye umugabo wacu vuba cyane igihe cya Mobutu yari ikimuga kitagenda. Ingabo za Mobutu zaza mu muhana gushaka abo zifunga kugira ngo baze kubafunguza amafaranga cyangwa se zinyage, abagabo bagahungana n'abagore bagatuka umuhana wose. Shaka imuga gasigara cicaye mu muhana. Bakaza bakabura ico bagitwara. Bava iyo bahungiye kikabaseka. Atari ko abantu b'abagabo bubunga umuhana bakawuta. Ngo buce umugabo umwe nawe nkaho sinzi uko byari bamugende mu mutwe. Yamavuga ngo nawe ntazahunga. Urumva asigara na cyakimuga. Ngo baze baramufata baramukubita, baramufunga, baranamutwara. Basiga cyakimuga hano. Yibagiza ko ukuze umubesha. Kijya kimuga kitaza kibuzwa guhunga kubera n'umutima. Kiza kibuzwa guhunga kuko gifite assurance ko ntacyo bagitwara, nta muzigo bacikorera. Dufite abantu bamugaye mu bitekerezo. Bamugara imitima. Bashinzwe kwicara kubuza bahagurutse gukora. Akakubura ugaruka twino twicarana na buraya nakabira hakora nawe ni kuriya gusa. Akaguhamagara ariko haje umusanzu ugasanga ni kimuga ciceke kari cyo gikora. Ariko akanwa kiwe umuhamagaro wiwe no kudiaboliza bahagurutse. So nawe ugasa gusanga uretse umuhamagaro wo gukorera ubwoko ngo wabibujijwe n'umuntu umugaye. Which means ntabwo dufite gutezuka ku mugambi wo kwirwanaho bitewe n'amagambo twakumva. Twotezuka ku mugambi wo kwirwanaho twarangije kwirwanaho. Bisobanura ngo nzoceceka kuvuga, nzoceceka gukorera twirwaneho. Umunsi twirwane zagera ku ntego kugeza abanyamurenge ku mahoro. Ariko kuvuga ngo umuntu yavuze ndatekereza nimba nababwiye nimba notinya amagambo y'umuntu yavuze. Sinohagarara ku musozi ngo ndwanishe indwara. Arangije. Urakoze cyane. Hari ikibavuze ngo kwirwanaho biri mu buryo bwinshi. Ntabwo ari ugufata gusa imbunda ngo twese tugende hariya. Uravuga ngo hari ikintu wakoze ujyana iriya antene ugenda kwishora. Ibyo nabyo biri muri parti zo kwirwanaho cyane rwose. Ngiye kubaza aho ngaho nawe gatise ni iki kintu utekereza ko wabayeho kenshi kurusha nkanjye nteruka kera nk'imyaka nk'itanu none ni ibihe bintu ubona twebwe se urubyiruko dushobora contribution yacu itari wenda gufata izo mbunde ariko ibindi bintu ubona twakora kugira ngo nadutere courage zo kuba twaza gutekereza kugendayo dufite ibyo tujyanye kugira ngo byiterane ibikorwa by'iterambere ubona bikenewe iriya kugira ngo tujye tuzamuka ibyo tugira ngo uyu nguyu muri ino sama cyangwa muri winter time hano tutari gukora twicaye wenda umuntu agatereka ngiye nzatwara kino kintu undi nawe azagenda ikindi yatwara ikintu ni ibihe bintu bikorwa ubona wadushishikariza gukora nk'icyo cyose wakoze cyangwa n'ibindi ubona. Murakoze cyane. Reka mbasobanurire kino kintu. Ibibazo twagize n'intambara twagize muri kara karere kacu, ibyo ineza hano muri Canada izikora, ibyo mahoro izikora, ibyo abarwanashaka bazakora, ibyo Australia ikora, Kenya n'u Rwanda, ibyo umunyamurenge wese urazi inshinga n'ikibazo cy'iwacu ikora. Contribution y'ubushobozi tugeze iwacu ni igitonyanga cy'amarira mu nyanja. Sero naho zirantambara zadusize. Zambihuza na leo jambo ngo mavuno ni mengi wafanya kazi. Ibibazo twagize birasaba ko umunyamurenge wese weneje imyaka 18 kwisi agomba kuba afite double task, agomba kuba afite ibintu bitatashinzwe. Yero mwaje bishije nuko ngo hari imirimo idusaba, hari ubukene budusaba gukora ku buryo buri muntu wese ufite imyaka 18 agomba guhabwa inshingano y'ibintu bitatakora cyangwa bibiri. Ari nayo mpamvu ubona umwe ashoreye muri iki ngiki uzomenye kuko nawe hari cyo ushoreramo kikenewe cyabuze ugikora utarenze uja muco hakora. Iriya ntambara yadusigiye ubukene, idusigira ibibazo psychologique, idusigira ibibazo social, idusigira ibibazo economique, idusigira n'ibibazo religieuse, idusigira n'ibibazo. Reka nkubwire kino kintu. Utekereza ko abanyamurenge ibihumbi 57 tavuze umubare bari mu karere bari ahantu hamwe bose badafite mutekereza ko abanyamurenge bari batuye Rurambo
ugageza umuhana wa nyuma ni mu Rugezi. Ahubwo ndavuga Rurambo, ufate Indondo ya Bijombo, ugere muco hagati, uje za Mibunda, za Mikenge, ushuke mu Minembwe. Kari akarere konyine abanyamurenge bari mu mihana irenga 350. Iyo mihana 350 y'abantu ushobora gusanga umuntu avuye mu muhanda akagenda isaha kugira ngo agere mu wundi muhanda, ariko abantu bose mu mezi atarenze 2 bari bahurijwe mu muhanda umwe. Bahurizwa muri uwo muhana badafite aho bahinga, bafata icyari kibatunze inka ziranyagwa ziragenda. Abo bantu ibyo bihumbi kubwiye ko barabyara, n'ubu mu ntambara ko barabyara. Ese abo bana basigiwe n'ubwo bukene, abo bana bavuka ubunini, bafite akahe kazoza mu gihe abo bari bafite mbere ubuzima bwabo bwarahagaze? Numara usanga umuntu iwatekereza ngo ko turarwana mu intambara ishire gusa, intambara izoshira, iriya ntambara izoshira kandi yari cizere ko izorangira parce que dufite cizere ko tuzotsindira ntambara. Ariko nishira tuzojaga n'intambara yo kurwana na ekonomi. Turashobora gutakaza abana benshi hari aba barwanira bwa butaka, ariko tukazatakaza abaturage benshi bazahunga ubukene kubera kuko tutabyiteguye. Cyo kintu mwacubishije bivuga ngo dufite inkomere, dufite blessure nyinshi twasigiwe n'intambara, dufite consequences zizoza nyuma y'intambara tuzohangana nazo. Swat hari iz'ubukene, hari iz'indwara, tuzogira abantu benshi bazahahamuka kubera ibibazo bahuye nabyo, tuzogira mayibobo nyinshi zabo zikizigisha kubera ubukene, tuzogira abarwayi n'indwara zavuye mu bukene, tuzogira n'andi maraso yavuye mu bukene atari yacu. Ijambo ryabishije. Tuzogira n'abanyamadini bazuzana amadini baha bashaka mu buzima, batuzana n'andi madini tutatuzariye. Bivuga ngo ibikorwa byo gukorera hariya ni byinshi cyane ku buryo ntogura ngo ukora kimwe gusa. Ubu nyine turacyadusabwa ngo dukore ibyihutirwa kurusha ibikenewe. Hari ibikenewe hakaba n'ibyihutirwa. Ubu nyine abanyamurenge turi muri emergency yo gukora ibyihutirwa. Ibyihutirwa ni kireba, ni ukuvuga ngo ni ugushaka uburyo tudatakaza buriya butaka. Kuko nimba twaturerera abaturage 50,000 hariya, umunsi twore kuri buriya butaka bukagenda, twabasha kubagaburira mu nkambi y'ikindi gihugu. Ijambo batubishije. So ibikenewe ni resistance na resilience mu karere kugira ngo abaturage bacu resiste hariya, bagomba kuhaba barya, bavugwa n'abana biga. Kugira ngo uriya mubyeyi ntagire umutima wo gutubutaka, ntagire umutima wo gutaka rere, nuko ico mujana n'abana. Ariko mu gihe abonye abana biyo bahabitabwaho, nta mubyeyi wota ubushobozi bw'abana bahabiga ngo atene igihugu ngo agiye mu nkambi. Tugenzi ko cyumvise. So ibyo gukora ni byinshi mu gihe kizaza, ariko ubu nyine duhuriza imbaraga ku byihutirwa. Ibyihutirwa n'ubuzima n'umutekano n'uburenganzira bw'abantu bari hariya. Ndakubaza, urabona muri iyi event tugenda duhura nazo zateguwe n'abanyamurenge swateye neza n'iyo twe dukorera muri Canada. Hari ibintu byinshi ubona numvise none sageza bakunda kubikora. Ahantu hose twahurijwe n'ikintu runaka, uyu ubonye opportunity yo guhura n'aba bantu utangamo message meme nubwo itajanye na cya gikorwa cyaduhuje. Uzubaza nijoro barabivuze. Urabaje gusa ubu nyine ko tuyibuka. Kwibuka nyine ni byiza, ariko se ko turi dukora iki? Byo ni ijambo ryiza pe. Pe kandi bizabimfasha cyane. Ariko nanone bavuze ko ari waje muri gahunda yo kwibuka abacu. Hano muri Edmonton banabizi nagabana muri Amerika birahaba, hari abandi bibutse ugutandukanye no tutwibutse. Umunsi wabo ikwabo. Kandi message nakurikiye utuvido duke, message bagiye batanga usanga tizihazi gusha mu kuntu twakwiyubaka. Ahubwo ko zagose kuri faiblesse y'abandi. Abandi bande apana abandi twebwe. Urumva? None nibaza iriya audience ukababwira. Niki bakuyemo. Ufite igihe ubonye opportunity yo kubona abantu tanga ya message yubaka. None umumva ibintu byinshi babagenda bavuga bati abaye neza bagizaho cyane faiblesse zabo. Wabivuga iki? Simbivuze nje kubera ko nkorera muri neza gikoreramo je nkunuka mu bigo. Mfite ibihamya bifatika.
hari igihe mu rwego rwo habaye ibibazo byinshi ngo buce mbona gusa umuperezida aramugaye wa Ineza arambwira ati dufite amafaranga dushaka kohereza mu bihugu kandi tuzi ko uri umwe mu bavuka mu bihugu watubwira inzira yoroshye twayagezamo aho nari ntabwo umuco hajya bava ngo bazatanga amafaranga bakayarya azagira gute nahise numva ko umusanzu waje uzatanga ufite akamaro ayo mafaranga nije bayahaye si ubundi kandi ibintu bitari bike mubona wari batanze nawe wari urimo nange nari ndimo na kontribua buri kwezi ndeba monta bampaye ndeba ukuntu ari wiyohereje njyenyine baravuze ati muhirwa arahakomoka niwe zi connection neza ku mafaranga yakagera mbona ukuntu uciye muri inzira iri transparente kandi amafaranga agera neza kuri destination ngo buce nawe yagezweho batanga video bashima none nabire nasura kandi kubihuza n'izindi video dukora n'ahangaha ubonye potential yo guhura n'abantu uba challenge zo ngo bivuze uya buryo bw'amafaranga bafite bahembure bariye ukabona nta message nimwe ivuyemo usize gusiye gucamba abantu icyo kintu bakivuga iki reka ngusubize kino kintu ucumve neza twagize ibibazo bikomeye bituma tuva mu gihugu tugenda duca ahantu hari hatandukanye hari imico itandukanye aho turaye tukagenda turahura imico itari myiza wenda ndaza kubisubiza nyuma iwacu umuntu yagaze atiza undi amata ntiyagira undi umenya ko azakamisha kwa nyanaka ninka kujya bizwa mu kuboko gutanga kuri musozi ukamenya ko cyo watanze ubundi abanyamurenge titwakagombye gufasha iwacu ngo baje kuri social media kuko ntabwo ari isuku ariko byaziye kubera kuko hari abantu bamwe muri twebwe batitaye ku karengane k'ababyeyi n'inzara y'ababyeyi bita kuri evidence kurusha ku kibazo dufite baravuga ngo tugomba kuza tumenya ko amafaranga $20 kubera none abantu barakenye abantu bakenye umutima bagira n'ubukene busanzwe noneho akavuga ati nintanga 20 irakiza wijanye nimba mpaye 20 ni akama 20 $100 100 iwe akama yumva kuko ijya 20 yampaye yiwe nigira ikibazo mu nzira nigira ikibazo mu bandi bantu yarangiza agasaba raporo ntanasaba raporo ya 20 yiwe agasaba raporo n'izabandi barubishije bigatuma noneho Ineza Mahoro n'indi miryango bavuga ngo kugira ngo ababyeyi bicwe n'inzara twemere dusebe abantu bacu baje kuri social media ariko tugaragaza ko twabaye abaturage batanga amafaranga ariko ntibizakagombye kuko abantu bacu baje kuri social media twabagaburiye tukintu batubishije kuko ntabi yes kwimwe no kudafata abana bagoshe kuri social media ngo umunsi nabahaye ariko ukavuga ngo duhahira ababyeyi niturangiza tubandike ku musozi ibi twabikoreshejwe nuko imiryango cyangwa se mutuality zabonye yuko twamaze kugwiza abana abantu zibona kuko nitutacirengagiza ababyeyi bararengana vomye yuko kugira ngo baburare nibasebe baje kuri kamera ariko tunyuze abangaba banyugwe tumuko ikintu giteye isoni iki kintu cyo ngo dufata ababyeyi twahaye byo kujya tubashe kuri kamera byazanywe n'abariye hano kugira ngo twandike ababuraye banubishije bivuga ngo umuntu wo kwibuka gutandukanye n'uwawe umuntu wafata initiative yo gukora ikintu what is the intention behind intention y'ibyo hakora ni iyi aho dutandukaniye n'ahangaha twebwe tuba dukora event zifite intention iri positive kuko undi nabo agakora event ifite intention iri negative ku yindi event so iyo batwari dufite imitekerereze itandukana ariko twese ngo dutahe mu nzima iyo batwari dufite imitekerereze itandukanye ariko twese ngo dukore ibisa nurangiza aho kunenga imbaraga nke zanje ukora izo tokora ibyananiye bikore wewe icyo twaguze abo nibo bari de twaguze icyo nicyo kibazo cy'abaturage benshi dufite umuntu akavuga ngo mayiko kira kintu akora akarikora nabi ese waje ugakora harya yakoze nabi ukahagaruka akora neza so hari nayo mpamvu zavuga ngo nta macakubiri tugira ahubwo tugira ikibazo cy'abahagurutse n'abicaye kuko hazacu kubiri
abaha bagenda umwe agacaha undi agacaha ko baba bagenda bose none se umuntu aricaye wowe warahagurutse baga ngo dufite amacakubiri turaje cyangwa ni waciye ukubiri wicaye cyo sinzi ko watubwishije umuntu jewe ko ndagenda kugaburira abavyeyi nawe uricaye mwese waciye he naje ncahe ngo ngo waciye ukubiri ngoko ndaca ngo kubera ko waciye ahangaha uricaye nta muntu uvuga ngo ndaca hayicaye sinzi ko icyo kintu wacumvishije so icyo nshaka kuvuga ni iki rero umuntu wese ufite imitekerereze yo kumva kuko abanyamurenge batagomba gushira akiri muzima gihumeka ntagomba kureba uwirengagiza gupfa kwacu ibyo jambo Martin Luther King yaravuze ngo abatuvuze nabi ntituzababarira ariko abatuvuze nabi tuvukana cyangwa se abacecetse tuvukana bakirengaza kare nibo tuzohana cyane kurusha abandi tudafite icyo duhuriye banubishije so image yo kumva kuko tugomba gufasha iwacu tugomba kwirangiriza mutawukora ugomba kwirangiriza mu mufatikanyije sinzi ko banubishije so ari nayo mpamvu mutagomba gutwara umwanya muremure mu blaming abadakora kuko iyo umuntu ahakora ntagira umwanya wo gutekereza kubitakozwe agira ku mwanya wo gutekereza ibyakozwe kugira ngo bimuheshe kumenya ikindi agomba gukora wowe ufite abantu b'inde dufite nominal y'abana barenga 1,700 bagomba gutangira umwaka mu kwezi kw'icenda kuri école privée bakeneye gufasha undi ayo makuru ntayafite kubera iki ushaka gusura kandi uje gutekereza mu muntu udafite icyo asabwa ufite icyo uhanganye nacyo ari nayo mpamvu jewe aho kugira ngo nicare mvuga undi muntu nabi ngo ntakora karavuga nabi ndabwira umudamu ngo bayi ndagiye nije kubona abanyamurenge aho bishimye kugira ngo ndare bari abana siko simfite umwanya wo kuja guhamagara abanyamurenge kubera ko bananiranye mfite umwanya wo guhamagara abanyamurenge kubera iki kigezweho nicyo tugomba gukora nuriya nawe imbaraga ziwe ndazikeneye ariko mu gihe ataramenye kuko imbaraga tuzikeneye ntibimuhesha kugira ngo mpagarike ibyo nagomba gukora ngo nje kumushaka niyo gituma Nehemiya kujya agiye yanzitumbuye na separate na Geshemu yahoze yanga icyo bagiye kumubwira yari abakeneye ko bafatikanya kubaka ariko icyo yanze kugira ngo basange ni gahunda bari bafite iwe yari afite kubaka aravuga ati nari kuza tukabonana ariko kibazo rero ko ndubaka hano kandi ibyo muhamumpamagara ngo bitandukanye n'ibyo twankora hanga ariko ntiyari abanga pi abadakorera iwacu ntitubanga ahubwo bituma tutabegera turahuze n'ibyo bakadufatikanyije gukorana sinzi ko iyo jambo ryumvishije ego rwose ni ikintu cyiza niyo mpamvu twaje kare gusa twakora kandi sinzi ko bakubwira ngo hari umwana wahira mu nzu ukavuga ngo nimwitonde maze numvikanisha abana barwanya hano hanze batari mu nzu abagabo babiri bari muri Amerika batumvikanye kubera kuko bariye bureba bombi undi yariye muri McDonald's undi yariye mu yindi simbizi bamara guhaga bagakorogana tukavuga ngo nimwaze muhagarike gufasha ifu ziri ku rundu twaze twumvikanisha abagabo bahaze hano can you imagine cyo kidogo baracumva iwe n'abana be barene umugore nta kibazo afite niturangiza ngo stop please if you want to help abantu bari ruguru make sure ko mubanze kureko abantu bari hano niko kuvuga ati yemere muri kuri abanza she banze ntumwanya abantu barwanye hano badafite baticana nico nakubwiye ngo dufite emergency y'ibikenewe n'ibyihutirwa turi muri emergency y'ibyihutirwa ibikenewe no kwicarana nawe tukaganira tuvukana icyo tutumvikana ukazacumbikanaho ariko instead tutarabanza ngo turesolvinge ikibazo kiri iwacu kumvikana sinzo kwica tuzonica ariko reka tubanze tutabari iwacu ibindi tutumvikana tuzobyicarira tumaze gukemura ikibazo cy'umuhiro kandi nta munyamurenge ugomba kuba umugome wundi oya kuko ntiwo umugome w'amaraso yawe kikunda ariko icyo dukeneye umuntu wese aruzi ubutabazi bwacu n'utabwumva n'abari batabyumva nkubwiza ukuri dukeneye imbaraga zabo dukeneye imbaraga zabo cyane apana bukeye ariko tuzibujijwe n'amahitamo yabo ariko turazikeneye yego urakoze cyane usobanuye neza nari mubwiye ngo niyo mpamvu kare nakubajije ngo ibi mu by'ukuri ibintu nyine kuko wowe uturusha amakuru wenda n'ubwo uri utari kimwe natwe ariko uriyo mu bundi buryo ejo warabitubwiye uriyo uvugana nabo kenshi kurenza uko tuvugana nabo ni ukuvuga ngo uzi byinshi n'ubwo bitubwira hano byose bikenewe ariko hari abantu bakeneye gukora hari urubyiruko hari abantu bakiri nyine
abagore n'abagabo kubona abahungu n'abasore bose bashaka gukora mu by'ukuri batari babandi bumva ko bagomba kwicara nk'uko twabikubwiye wowe uri nk'iyi sinzi ukuntu babivuga niba ari ikirangantego cya twirwanaho niko twe the brand ni nka the brand yeah kandi brand ntaho zitandukanye nubwo uyikura ku ihuzu ntuwo yikura mu ruganda yego rero niko tugufata nuko hari abantu benshi b'urubyiruko siruta bakubona hariya bakumva bashaka kumenya niki duhe update niki gikenewe turi ready yo gukora ubu nyine niba wo kwibuka ibintu nka bingahe nkuko waruze ati hari abana bakeneye iki hari iki n'iki gikenewe byihutirwa byibuze nabo wundi ukeneye kugira icyo akora kugira ngo abone inzira y'ikintu ashobora gukora imirimo iragabuye twirwaneho ntiyahagurutse ngo ifate Kongo yahagurutse guhagarika impfu twicwa no kutambuka ubutaka that is the main reason kandi ibyo babigezeho umunyamurenge yopfa kimwe n'undi wese ariko nta munyamurenge usanga mu minembwe ngo amutwitwa muri kandi umunyamurenge ahari hose muri murenge ahari ku mutekano wa twirwanya tahari ku mutekano wa murwanyaga bisobanura ngo izo ni task zabo natwe rero duhari ngo wa muntu wakuwe ku icumu ryo kwicwa wakuwe kuri gahunda yo kutava mu gihugu umuturage warinzwe umutekano akanywa kutambuka ubutaka bwiwe tishwe n'inzara dufite ubushobozi bwabyo so icyo dusabwa ni ngiki nababwiye ngo abanyamakuru benshi twebwe social media zacu z'abanyamurenge twakagombye ko dufite umurongo umwe wo kumenyekanisha ikibazo cy'iwacu onubishije ariko kizokwereka kuko social media nzandeba hari channel uzwikana barona nka radio gakondo umurage BMC Mind Mind ayo na amacano utosanga yashizeho prank yatsa kamera agiye kuvuga icyabaye muhira yatsa kamera agiye kubwira abanyamurenge what's happening right now mu minembwe ariko kiyakibunye aja kwatsa kamera afite the ikintu abanyamurenge basabwa kurara bakoze wewe barakubwiye ngo gahuna inka ziranyazwa ngo nyanaka ngo watunguye umugore wiwe do you think yuko uwo muntu tuzomugarura ryari mwaje mukavuga ati no nibigezweho hari ibigezweho ku bandi bitatugezweho twebwe ukwaniva reka ngweze umufana mfite umudamu n'abana ndi responsable w'umuryango ariko nabwiye umudamu ndamubwira ngo sinatabaye ntabwo ndi ku meza y'abantu borasubira gitondo bazize irondo none iyo nje gutabara nkagenda wonguze full time kiwombona none ugende umenye kuko ndi uwawe for 5 days in a week iminsi 5 mu cyumweru Monday to Friday kuwa gatandatu no ku cyumweru si ndi uwawe ndi w'abanyamurenge na gatanu mu gitondo azatekera amahuzu ntampanje kubera ko aziko anytime ndogenda tiyo complaininga ku minsi 2 naramuhaye iminsi 5 namushimira kuko yabyitwayemo neza kugeza ubu kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu mbankubwira maze kuva mu kwezi kwa gatatu ngiye muri state 20 every weekend nda drivinga ngagenda n'indege sibyo kandi nanje mfite abana ariko sinzi ufite abana baruta ba General Sematama sinzi ufite abana baruta bandori sinzi ufite abana baruta aba makanika wapfuye sinfite abana baruta bamare mu muzungu sinzi ufite abana baruta babari abasore bose bari mu rugezi n'abari kundondo n'abibogomo sinzi ufite abana baruta bari abana bari ku runundu bahaba ikigori kimwe ari batanu abana banje bafite frigo ko barajya muri Amerika kugira ngo bibe 2 days hari wafashe imyaka 5 atarabona umwana yarasize umugore afite inda bakamura ko umwana umwe hagenda ku ishuri ataramubona tukidura cyumva numara nkuze kubwire ngo ndaza muri entertainment showbiz kamera zanyu mugomba kuzatsa ukibazo dufite nta buryo kwatsa kamera ngugiye gukora prank kuri kamera bakubwiye ko hatewe imyanda 12 gutubwira ngo uri revolutionnaire w'abanyamurenge cyangwa se ngo uri umukunzi w'ubwoko hari bigezweho ku bandi ba showbiz y'abantu b'abanyamerika bafite igihugu showbiz y'abagande bafite igihugu mwebwe abanyamurenge bafite amakamera muzo mumenye ko mutandukanye n'abantu mugomba kuza mumenye izo mugaburira abanyamurenge kuri YouTube
mukaza mumenya ibyo mwohereza kuri social media. Abanyamurenge bafite inyota yo kumenya nuko inkoko y'abanyamurenge ivutse mu mirenge. hari akabazo bazamo Sinzi ko abantu bishije neza. Simba challenges kuza mukorana bakamera abanyumve neza, ariko kandi muza mugira period imwe mwifokasinge mu kibazo cyacu kurusha kwifokasinga mu bibazo biri hano hanze nacyo duhuriyeho nabyo. Iyo ndi nabonye umunyamakuru kandi muri Amerika byane simvuga hari mu giterane umukozi w'Imana kandi arazwa ko simwisho uwo mwana akora kuri social media mu munyamakuru kandi ama content yiwe yose ni bizarugura azavuga wamara umukozi w'Imana aravuga kandi turamwemera aravuga ngo umuntu wese w'umunyamakuru ngo nazanire musenge mbese promoting aje kuri level y'abanyamerika umwana aratanga aramubaza ngo ukorera kiye kinyamakuru avuga ibyo azakora atoya sinkeneye kujya muri ibyo ngibyo ngo zibiri ngo minembwe habaye ahangaha ngo ahangaha hatewe ibyo ngibyo ngo nizo takigenda ibyo ngibyo uje kuri level avuga abanyamakuru muri Amerika nyine bazwi ngene uje kuri standard y'aba ngaba za New York yaza abanyamurenge ntibakeneye ese ukora ibyo ngibyo cyo gukora ibyo byose muri mind yanjye yamugize chip ko avuga impurizi wabo abo ngaba havuga ngo yigereranye nabo bibo bazavuga impurizi wabo cyangwa nizi wabo n'undi bazavuga ariko itanga iyo n'indi ntambara tuzorwana nayo yo gusobanura agakiza n'ubumuntu, yo kwigisha abanyamurenge kuba abanyamurenge beza bakabona kuba abakristo beza. Siniko nibishije kwigisha umunyamurenge kuba umukongomani mwiza bikabona kumuhesha kuba umunyamerika mwiza hano. Kwigisha umupasiteri wiyita pasiteri kumwigisha kuko agomba kuba umunyamurenge mwiza mu banyamurenge ariko azaba umumarayika mwiza nagera mu ijuru. Iyo ni intambara tuzorwana ya religion ya colonisation bagiye bigisha abantu kuko gukizwa ari ugusiga inosi oro gukizwa ku isi no kwiyegereza isi kuko nta kintu cyose kibaho kidafite aho tuvuga ngo Imana izagweza gakondo yo mu ijuru utarubahirije gakondo yo mu isi. So iyo ni intambara iri aho ngaho. Ibyo byo nicyo bita ngo ubujiji. Ubujiji ntabwo ari igitutsi. Ubujiji ni lack of knowledge, ni ukuba udafite ubumenyi buhagije muco wemeje. Wanubishije kandi n'uwo munyamakuru yaragiye gusengera ninde wakubwiye ko abanyamakuru bazasenga abanyamakuru beza bazababyigira ntibazabisengera nawe ntacyo yaragiye kumuhereza. Wanubishije nawe yagiye kwigira ngo itangazo bagiye gusengera abanyamakuru ntabwo umunyamakuru bazabagusengera barabwigira ukaba professional ugafata professionalism mu tugiye gukora. Hari ibyo dusengera n'ibyo twigira. Ubujiji yari afite nuko yagiye providing what he doesn't have, nawe yari afite gutanga umunyamakuru mwiza. Bivuga ngo turacyafite intambara yo kurwana n'imyumvire y'abantu bafata iby'Imana bikadomina iby'ubwoko. Nabonye ejo bundi hari abapasiteri nzi basohoye flyer the same day yo kwibuka Gatumba. Kurumva iyo level y'imitekerereze ifite ikeneye kugaburirwa, ikeneye kwigishwa. Bivuga ngo izo ni intambara zitugenda dufesinga tumaze kwicara tuzofunga ibintu byinshi bizohagarikwa. Ari umugabo wabuze naramukunze cyane nitugeri wacu hari abapasiteri benshi bazaba bamutara kuko tutazemera kuko agomba kutwikira abaturage. Tuzokwemera kuko uteranya abaturage igihumbi mu kanisa udafite kubabwira. Banyubishije ariko kubera kuko tudafite igihugu wohuza 50 kabesha ubitaye. Ivyo rero nibyo nagiye kubwira. So bivuga ngo twebwe abantu basobanukiwe n'umugambi wo kwirwanaho. Tugomba no kwemera ko challenge yose tubuza gukora tugomba kwica intege. Aho kugira ngo umuntu aguce intege uzomuca intege. Sinzi ko banyubishe neza. Reka mbaheze kino kibazo nari kimwe neza. Nimba habaho kurwanira imyanya n'amaposition biho mu ntambara nashima ko Gideyoni General Makanika yapfuye ariko atifanye. Umuyobozi mwiza uzumurangiriza mu rupfu n'umuyobozi mubi umusuzumira mu rupfu. Iyo umuyobozi mubi apfuye azabasiga gutyo, ariko iyo umuyobozi mwiza agiye azabisigira akabasigira undi usa nawe. General Makanika yavuye wari kari komanda secteur arahota
ahubwo kumuramza arara mu nzu y'ibyatsi ku kirago ababyeyi ngo buce cya kirago aragisezerera aja kuryama mu ijabo kurumva en general wari wese kotinzwe n'amashini Afghanistan yarenganye inkwebo mu minembwe asiga imbunde yakagombye kujana ajana inkwebo kugeza ageze ku mbunde zimurinda ariko ahera ku kirago avuye ku matara ati umushahara aja ku matara ngo buke n'aya matara arasezera aja kubishira nkima mu bijabo muri yambeho kugeza iyo byabishira nkima bimuhaye inzi intwaro zingana n'izo yasize ubu ni umurevolutionnaire ngo aje kutwisigira ntiyapfa ngo adusigira General Sematama yavuye Bukavu hafashwe yari kwicara Bukavu muri hoteli agakoma ubundi titre yiwe general yemerewe gukomandinga urugamba ku kilometero 70 cyangwa 150 akavuga ati ndarukomandingira nka muri labote muri hoteli ariko wabonye ahantu yaciye kuva kaziba ukarenga ku runundo wa rugendo rwanda nico kigomba kubwira umunyamurenge wese kuko tutari mu gihe cyo gutekereza kuko intambara hari kizotugezaho kimwe gusa izotugezaho ni uguhagarika impfu tupfa no kutugarura uburenganzira bwacu no kutava mu gihugu cyacu aricyo cyatumye ava mu byari byagezweho aja mu gikenewe n'ubwoko bivuga ngo tugomba kubunga mu bitekerezo twa dukurikiraho twigana inshinga ikirenge twigwana nizo zirara ku runundo nizo zirara mu rugezi tuyirara inyuma titugatibuka imvira mbere ya twigwana ese iryo jambo ko murari nyumva y'amakuru kimukaza mwirwa mu isigi muza murara hiraye nirara mu rugezi murare kwa sabuni nitibuka kumuramza namwe murare hano hakujya ahakwirako nitibuka ibuvira murare ku kirungwa nijabuka muri plaine namwe murare buvira niyambuka Bukavu mushikane nayo niyo principe abanyamurenge mugomba kugendera ivuga ngo ibibazo twari dufite abanyamurenge 2018 ubu nyine turasabwa imbaraga inshuro zitatu byo twari dufite 2018 ubu nyine nibwo dusabwa gukora cyane kuja 2018 ubu nibwo dusabwa gukora kushoboye kwa amazu ahayasha inkazi yazinya ababyeyi bava mu rurango bakabyarira mu nzira bahonge kugegera ibi bintu rero byo kuvuga ngo umuntu yicare yumve ko iwe yashitse byararangiye ni ukuri kw'abagabo n'imfura z'abanyamurenge ni ubukene bw'imitima gusa ariko nta kintu kiruta icyo bari abasore batanze twadusaba usibye gutanga icyo dufite umuntu arakubwira ngo njewe ndemeye ndagiye aho nshobora gupfa umugore wanje n'abantu bagapfakana wewe bagusabye gukorera ahantu hatarimo kondisiyo y'uko wapfa abantu umugore agapfakana warangiza ukicara mu isi muri munsi y'abantu Imana yadutwaye Mose idusingiriza Joshua akeneye amaboko yacu abanyamurenge b'impamvu imwe urebe kuva general apfuye twigwaneho yakuye FARDC mu minembwe irwanye ibitero 117 ibitero 117 nkubwiye ntabwo mpaye mbarura ngo bateye igitondo kimwe marembe 5 iyo bateye marembe ari igitondo kimwe tucita igitero kimwe izo ni ibitero by'iminsi ijambo ryumva uwo muntu araresiste mu ibitero 117 mu mezi atarenze ane wewe hano muri Amerika icugira gusa mwaho nico gutongana n'umugore nico z'u Rwanda gusa wabona urasohotse uba ndateye ibiranga cyangwa ituzutera no kurya umutsima ukawutera ku isani wamara kurya ubuteye unarangije hari ibintu tugomba gutekereza twareba bari abagabo twareba urugamba turangajwe imbere na General Sematama wareba izo babakorera bari abaturage ukavuga ati voilà ndeka nkora icyo ngomba gukora sinzi irimo barakurikiranye disikuru ejo bundi hariya nko kuvuga ati muhaguruke dufatikanye ko turakora ibyacu namwe mukora ibyacu wanubishije so icyo nshaka kuvuga wenda impamvu z'umwanya zanarangiye mureke dukorere hamwe imbaraga zacu tuzihuse abavandimwe batumva ikibazo cyacu nibaze nimba hari kitagenda bazogikosora turi kumwe ubumwe bwacu ubumwe bw'abasogokuru nibwo bwagiye budufasha kuresista muri karakare n'ubundi nibwo tuzotsinda urugamba twaranarutsinze hari cizere ko twatsinze urugamba ariko hari aho tuzogera dusabwa imbaraga z'abambezi bacu hari aho tuzogera bisabe kuko habaho ubumwe bw'abanyamurenge kugira ngo dufesinge icyo kibazo tukirangize kuko ibibazo dufite byaturenze birasaba kuko tuba umwe murakoze cyane
n'ubundi ngira ngo urangije ku kibazo nawe ngiye kubaza Mm. cy'ikizere Yego. nawe ngiye kubaza ngo se icyizere urabona kimeze gute ugereranyije n'ako kazi? Icyizere cyo ntabwo kurambaza ukizeye abanyamakuru ukamuza mubaza ibintu muzi. Twahawe amezi 2 yo kuva mu karere, ubu tugize umwaka w'8 waje gushira tukarimo. Twahawe iminsi yo gusohoka mu karere muri kiriya gihugu hatarimo imbunde zirenze 5 ziturinda. Uyu munsi tubafite ingabo tutazi umubare wacu ziturinda kandi zacu. Icyizere kirantambara ko tuzoyitsinda tuwo kirahari cyarabaye. Twebwe abaturage intambara dusaba ko ndavuga ko independent ku giti cyane jewe. Rero ndavuga ngo abasirikare baba barwana hariya mubareke barwana ibijanye n'ibyaha. Natwe abaturage dufata umukingi utureba. Siko dufata umukingi utureba duhagarare kuri dignité n'abaturage bacu tubarinde iki tukagira abanyamurenge bazosabiriza mu myaka 20. Ari wowe abanyamakuru wigeze ubona umunyamurenge ariko baragusabiriza? Wigeze ubona mayibo b'umunyamurenge? Ayo wabonye? Wigeze n'umusazi wacu ntazasabiriza? Nabivuga nawe. Nabonye na social media ziri mu gufata abantu bafite faiblesse, bafite ibibazo byo psychologique bakabazana kuri kamera kubakura ama views. Kiriya kintu ubucafu muzokireke. Nimba dufite umuntu wacu ufite behavior cyangwa se ufite mental issues, mugomba kwikavaringa tije kumusoza. Ariko mwebwe mwayigize imbuto yo gusara mwebwe abanyamakuru, mwabona umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe mukamuzana kaza guhohotera kugira ngo mubone ama views. Buriya ubucafu ni uko expose ubwoko bw'abanyamurenge igifu cyacu cyageza kiba ahantu bazi ko ari kinyabenge. Umusazi wacu ntazasaba ntibiba ko nta musazi wacu turi gito. Ariko umusazi w'umushikarangwa aza vikazi agatura ifizi. Hako tuwohura n'umusazi w'umunyamurenge kabituka titaho wobona kandi turabagira. Ariko ubumwe bwacu buzabugarda faiblesse zacu n'imbaraga nke zacu bukazihisha. Bivuga ngo abantu dusabwa ubumwe kugira ngo intege nkeya zino ntambara zaduteye tuzihishe. Titugagire abana tuzorera tutazi iyo bavuye bazanywe n'ubukene. Icyo kinyamurenge mpamvu ko sizi kwawe tumva neza. Kituri ubwoko bwinshi ku isi bwosangira amaraso ipurusa 80. Nituramuka dufasha urwaho rwo gufata tugasangira amaraso ipurusa 80 tuzoshira. Uzosanga tubaye abametise umunyamurenge uvanze n'umushikarango umunyamurenge uvanze n'indande no. Usanga mu myaka 50 iri imbere umunyamurenge wuzuye ntawo kibaho. Ariko tugomba ku preventinga tukimira ko umupfakazi wacu ushobora gutekereza kuzarana n'undi muntu biciye mu bukene. Ono bishije imfubyi yacu tagomba kuba mayibobo biciye mu bukene. Umwana w'umunyamurenge ngo kurazi kuko atize kubera ko ise yaguye ku runundo, ise yaguye mu mashu, ise yaguye mu rugezi uhari. Ube umusaruro w'amaraso yase ariko umwana abe consequence zo gupfa kwase. Ni ubuhemu. Duhaguruke twirwaneho ku buryo uwaturwanyije wese nabitekereza mu myaka 20 bizamutera ubwoba atarabigeraho. Murakoze cyane. Michael, hari akabazo ntawari ko kubaza nubwo amasaha ageze none nawe uri kwihuta. Bivugwa ko izina ryawe rizamo izina rya Bishop Musinga n'abandi ko mukoreshwa n'u Rwanda. U Rwanda ariko destabiliza Congo riciye mu Banyamurenge. Bivuga iki? Igisubizo nasubiza ni kimwe. Mu by'ukuri jewe ntabwo nkorana n'u Rwanda, nkorana n'abanyamurenge twigwana. Y'abanyamurenge mvuga ni umunyamurenge wese urazi nkera. Iyo bavuze twigwaneho ndi mukaza mugenda usanga muja ngo mugire gakangana no mu ijabo. Muza mureba umuntu wese utekereza gusa ko mu minembwe hazutse. Uwo muntu wese ni twigwana. Tugire mwazo bishije. Ibyo ni ibintu no kiri mu mutwe. Bese kuvuga ko ntari twigwaneho kiti kide kintu. Hari umunsi mwana mwumva bavuga ngo Satani ngo hari umunsi yataramye none yari yanezerewe. Hari umunsi mwana bati uyu munsi Imana yaguze niba nayo yahangutse Imana. Kuvuga ngo wenda ndare hanze y'ibitekerezo twigwaneho. Ninguko kuvuga ngo Yesu uyu munsi ngaho yahangutse. Cyo kitwa tubishije.
bivuga ngo kundangiriza muri image gukoreshwa n'u Rwanda ni imwe muri strategy z'umwanzi akoresha kugira ngo adiabolize izina ryanje waho ukora no kugira ngo ateshe agaciro ibikorwa nkora no kugira ngo adevie confusion mu baturage noneho baho kundangiza nk'umunyamurenge bandangiza i Rwanda. Ese uwo munyamurenge wundangiza i Kigali utandangiza mu Gatenga no mu Kigasura no mu Ruhemba no mu Turambo no kwiruru no kwimishashu na Gishigo na Muzinda wakandangiza kimisagara iwe afite analyse betu muza mubeshwaga n'ikintu none murangiza uko na analyse. Ese ni zihe nyungu ufite kibisagara ziruta izo ufite ku Runundo? Iyo analyse nawe ugerageza ugira gute uyikore nk'umuntu ufite nk'umunyamurenge ngo cyane Musinga dukoreshwa n'u Rwanda. Ese u Rwanda ni iki rudukoreshaho rudukeneye iki aho duhagaze muri faiblesse duhagaze uzibizo twagize muri Kongo naho u Rwanda ruri kuba ko twakora iki u Rwanda muza mufate analyse. Ese ubundi mubaze hari ikibazo cyaba kirimo baramutse badufashije koza mu ngaho baramutse dufashijwe nabo tuzadutakira isi tutarabona kansu u Rwanda twegeranye. I know. Wani bishije so tubwira abanyamerika tudasangiye amaraso kansu u Rwanda umunyarwanda ambwira ngo mwaramutse kubwira umunyarwanda ngo mwaramutse kansu ngo mwiriwe kumubwira ngo ntabara ni ikibazo mpambwira umuzungu w'umunyamerika ahubwo uza wibaza igituma rutaradutabara ni iyo rutabara so tubwira amahanga ngo nadutabara habwira u Rwanda duturanye nubwira ega buri iyo mpamvu ngo amahanga nadutabara kujya simba mvuye u Rwanda ngo nsibuke muri Amerika mba mbwiye abanyamerika ngo ni mwihute naho u Rwanda ngo babasangeyo kuko mwemba twegereye cyo kitwajibishije so icyo cyakubwira ikibazo suko nokoreshwa kandi nimba nokoreshwa kugira ngo mvuge ngo umupfakazi wacaje nishake mikoreshwa mu Bangladesh kabeshwa gusa ko nkoresha mpambira abanyamurenge dufashe wacu. Ese gituma baza bavuga ngo jana Musinga dukoreshwa n'u Rwanda ngo twatuvuga ngo biwacu batabagwe. Ese waho uvuga ngo ntihatabagwe bakoreshwa nande? Ese uyu nguyu uvuga ngo misanzu ntigende gufasha ababyeyi iwe ndiyo bakoreshwa nago kuki arije yitirira kuvuga ngo nyitirira igihugu cy'u Rwanda ko ntabari wacu iwe koreshejwe nawe bakamubwira ati ngaho angi wanyu yarangiza akabishira kuba ngo bafashe muhira. Icyo kitwacu bishije nimba igihugu cyo mu mahanga Burundi u Rwanda Uganda bizokwanga bizovuga ngo ntiyagira ufashe burunkoresha ngo nkoresha ngo ntabari wacu. Bien sûr reka je nemere ko nkoreshwa nako kumufana uvuga ko mu wacu hatate abaturage batafuye bakoreshwa nande uvuga ko inka zitanyazwe je nkoreshwa n'u Rwanda iko bavuga siko ariko nkavuga abanyamurenge bapfuye inka zanyazwe imihana yahiye uyu uvuga ngo nta muhana wahiye iwe akoreshwa nande akanga gutanga amafaranga n'uwo yatanze agakenera kumenya aho yaciye no akavuga ngo nta munyamurenge urapfa kuva 2018 akavuga ngo nta muhana n'umurasho iwe akoreshwa nande. C'est pourquoi rero niho nabwiye abantu bushize ntabwo u Rwanda rufite responsabilité turi muri task rufite zo kuvuga ngo rurambuza gukorera iwacu cyangwa rumfite umutekano ngo ntabara kumwe n'andi mahanga ariko bazaca umugani wakimuhana kazi burihise kandi u Rwanda si umwanzi wacu je umwanzi wacu ni regime ya Tshisekedi Kongo ntabwo ari umwanzi wacu n'ubutegetsi bubi bano gushije abantu bazakumva ntabwo nanga Kongo kuko Gatenga iri muri Kongo kandi Kongo ntabwo ari ubutaka ntawuzi upfukira ubutaka ntabwo burahuka ubutwikira amaso ntabwo burahuka naziranzuzi gwererana rwikote biraza mu binyagiga bano bishije ariko icyo twanga Kongo twanga regime ifite ideologie yo kutwica. Yego. So rero ndatekereza kuko abo bagenda bwa ngo Mike wakoreshwa n'u Rwanda nimba rwonkoresha rukabura mu mvuga ya magambo ruragahoraho siko sinzi ko mwanyi bishije iyo batwara tugize bahati ngo bara bose banyuranye bavuga uko babafobye imfu zacu ngo rubakoreshe rubabura kuvuga nkatwe nico gice navuga. Ikibazo gisoza tugana ku musozo sinzi mugenzi wawe yavuze ko afite ariko
iki bene wacu bari muri leta b'abasirikare serivisi, kubera ko abaturage bo bari bafite impfu basanzwe bicwa, ugahura n'umuntu nyine akabyuka agakuraho, ariko noneho nabo hari ukuntu barimo kwicwa. Ni iyihe nama wabagira abantu bariyo bashobora kuba batwumva, nubwo tuzi ko n'isi yose biri buze kubyumva, n'abariya bari kumwe nabo batwumva kandi wenda bari bafite uruhare runini cyane mu kubagirira nabi, se n'icyo bashobora gukora mu by'ukuri, niba hari muri we utekereza ko ahari ari muri danger, byagenda gute? Abasirikare bacu bari muri leta benshi bayirimo, ni amahitamo yabo, kandi navuga ko abenshi bayimo barebye ikibazo twagize iwacu bakacirengagiza bakaguma muri leta itwica, bafite inyungu nyinshi bafite muri leta barutishije abanyamurenge. Wanyumvishije? So kuvuga ngo ngendere umuntu inama washize ubwoko mu nda agashira ifaranga mu mutima twamfana. Ubundi iyo uri umusirikare, niko General Makarika yavuze, uzurengeza ubwoko bukaja mu mutima, inyungu yawe, inyungu zawe ukazireka. Ariko abo dufite muri leta benshi nabafashe ubwoko barabumira, noneho bafata inyungu zawe arizo, ubundi umutima niwo utekereza abandi bantu. Ariko ubu nyine rero ubundi umuntu uri muri leta ntafite abantu mu mutima, abafite mu nda yarabariye. So kuvuga ngo rero nkubwira ngo ndakugendera inama, yihe nama nabagendera? Ngendera abana ngendera umuntu uvuka kwitara mu mubwire ngo witwara neza muri leta se, mubwire ngo va muri leta kwitara harahiye, yarabizi ko atakiha. Mubwire ngo va ku Muramza harahiye, yarabizi ko kumihara yahiye. Mubwire ngo tahanya inkaza abanya nakaza zose barabizi. Abo nshaka kuvuga rero bari muri leta byasire, ariko ni amahitamo yawe kuba muri leta. Ariko icyo nkubwiraho, icaje gishaka umunyamurenge, nubwo leta ihaye bakoresha guservire leta kwikorera ibyo ishaka, ni mu gihe tukiriho. Ariko umunsi leta yohabwa inshingano n'imbaraga zo kutumara, usinze ko batazabigeraho. Ndetse ubwo leta twayinaniye gushira, izohorera abifite hariya. Kutwica undi bigishobotse, kutumaraho undi bigishobotse, bazotwica. Ubundi ngubwire aho kugira ngo w'imfuvyi y'igihugu, w'imfuvyi y'abavyeyi, aho kugira ngo ubeho uri imfuvyi itagira igihugu, wowe imfuvyi y'abavyeyi ariko ifite igihugu. Tugwijije imfuvyi z'abanyamurenge z'abavyeyi twaturera, ariko turi imfuvyi z'igihugu, dufite igihugu twaresiste turimo. So ibo baratekereza kuko tuzotsindwa rugamba ko tubikunda. Umunsi leta izemera kuko yabonye kuko yatunaniwe, ibo yakoresheje kutumara, nibizaheraho. Kuko n'ubundi ci tuziza baracyagifite, kira tuziza uko dusa, bari abasirikare bariko bari safe. Ubu nyine leta yarabapangira andi mazuru, iyo kubapangira nk'izindi indi maraso, kabapangira urundi rurimi utari kinyamurenge, kabapangira indi faciès, kabapangira andi maraso. Ubu nyine bariko bari, ariko kuba bagifite amazuru yacu bagisuko dusa, nabo ntibazova bari kuri liste natwe turiho, n'abakandida bo gupfa anytime. Yego, kandi si mvuze ko umusevira ko n'abasirikare, ubwo nyine message ndayivuze, bazaca umugani ngo uzubikira umushitsi, mbona ko tuzumubikira ijisho. Yego, ngicyo. Urakoze cyane, sinzi namugeza muri ikindi kibazo wenda hari akabazo tunarangiza. Ejo bundi General Makarika Sematama yaravuze ngo niki atababazwa n'ukuntu utakira amahanga. Aravuga ngo icyo twita amahanga ni iki? Uwawe uri kure aruka ari uwawe, nta mahanga muruta. Aravuga ati abantu benshi mbona basimbuka babyina igisimba, she is not wrong, babona amashati yaruze, ariko ngo waje no kumureba mu byo akora mu buryo bwo gutabara, usanga nta kintu na kimwe akora. N'ahandi iwacu turi hano, turi mu mahanga, ariko ndacyafite mindset yo rwose ngo amahanga adutabara, kandi adutabare ku cyo nshoboye gukora nanjye, kandi ntangikora mu bushobozi mfite. Wababwira iki abantu bose ko iyo bavuze ngo amahanga baba bavuze nk'abazungu, kandi twaba amahanga atabara iwacu? Merci. Isi ya none izivugana n'ufite icumu, ukavugana n'uwo ryikuyeho. Isi ya none izikolabora n'ufite icumu ryo kwica, yarangiza igasubika ikavugana n'uwo ryikuyeho.
ariko ntizivugana n'uwo riharyica. Sobanura ngo uyu muntu ahayicwa aba ari muri kote ya faiblesse. Si ntizivugana n'abanyantege, izivugana n'umuntu yokoresha kwica, igasubira ikavugana n'umuntu wirwanya ngo ntapfe. Dukwanubishije amahanga arashobora kuganira n'abatwica cyane kurusha abadutabara. Nicyo gituma ngo sinotakira amahanga, kuko amahanga agira inyungu mufite ubushobozi bwo kwangiriza, akagira n'inyungu mufite ubushobozi bwo kwikura ku isoko kwangirizwa, ariko ntazavugana n'umuntu wemeye kwiyangiriza wapfa. Nicyo gituma yavuze ngo tugomba kwirwanaho nkatwe. Amahanga yatubonamo initiative yo kwirwanamo akadukenera kubera ko yabonye ko twazi imigambi yo gupfa. Wanubishije kandi ga Yesu yagiye kuzura Lazaro ngo ashaka asanga bashizeho ikibuye, aravuga ati jewe muri principe zanje nzazura, ariko nta gituza mfite cyo kwikora rino buye, mwe ba nyiracyo nimwikorera. Tukitubishije bivuga ngo amahanga agomba kuza kudufasha ku bibazo twagize, ariko nicyo dukuriraho ibuye. Ese 2018 iyo abanyamurenge barongora bose bakazamuka bakava mu ndondo na Birugezi na Minembwe na Mibunda bakabagomanga i Burundi, utekereza ko amahanga ariko tugarura haramwire bari? Iyo tuvuga ngo karakare tugahunge tukave ngo tugende, bakaba bari za Rwanda, Kenya, ubu nyine amahanga twari ko twicaye n'amahanga twatuganira uburyo tugarurira mu Mibunda, atugarurira Gahwera na Mishashu na Gitave na Runa, yari kwegeza aho twahunze badufashije kugera hano, ariko ntibadufashe gusubira aho twavuye. Igihe jambo nyumishije aho twataye badufashije kuguma kuja kure yaho. Nta munsi amahanga azacura abantu basubira bavuye, abantu nibaza bicura bonyine. Turuzi imbaraga zo kuza muri Amerika ko abazungu bazituzanye, ariko zo kudutana tubazo dutana. Nta munsi uzavuga ngo ndaharutse mu dihiri teketari, bizasaba gukora uritiki gutahana. Bafite bafite imbaraga zo kugutwara aho bashaka, ariko ntibafite imbaraga zo gucura iwanyu. Bivuga ngo u Rwanda FPR ihagarika jenoside mu Rwanda, yahagaritse jenoside hari abafaransa bari mu Rwanda bahoze bari gukora jenoside yahikorwa, ariko ubu nyine ugiye kureba mu negosiyo leta y'u Rwanda ngo baze bagire gushoramari mu gihugu, usanga abafaransa bari mu ntaniso. Siko bishimye kubera iki bahabaza batanaje wa munsi wa baraza banareberera, nuko babonye ko FPR yahagaritse umugambi bari inyuma. Icyo kibazo bishije ubu nyine wari kureba mu bantu bagoye u Rwanda ngo mutureke natwe nabo ko abafaransa bari. Bivuga ngo yaravuze ngo tugomba kwirwanaho. Amahanga nimba abona ko ntabwo amahanga azarangiza ijisho twadupfa, azarangiza ijisho twadurwana. Abone ko twari abantu babarwana ni bande, ariko leta zikunda abahanga atazakunda kuba abantu bapfa ni bande, bari abantu babarwana ni bande, nibiza yita kumenya bapfuye. Sinzi ko abantu bishije ego. So tugomba kwirwanaho, niwo mutemeri ni nawo ndiba y'abanyamurenge. Aho ndiba yikuruto hasi n'umutemeri, kurya ikuru turigizwe na kabiri n'indiba hamaze afata n'umutemeri. Kwirwanaho n'umutemeri n'indi y'abanyamurenge. Vouloir upa uzanga kwemera kwirwanaho, uzoshaka umwana wavutse mu kwirwanaho. Uzavuga ngo bayakagara umuntu wemera kwirwanaho, ubombora umukobwa kwimishashu wakijwe amasasu na kwirwanaho, uzara amaraso ya kwirwanaho. Uzanga kuvuga ngo jewe sintabari muhira, ushaka umukobwa watabawe n'abandi mu byarire. Ntaho ukiri umunyamurenge, ntaho uzocikira kwirwanaho. Ari amaraso y'amakarika n'abana bose bapfuye hariya. Ubu nyine umunyamurenge wese Sahara agomba kuba produit yabo. Ni ukuvuga ngo ntaho uzokwepera ari amaraso, uzanga gutabara imbira kwanyuma nukenera n'umwungero kuragirira inka, ukoresha umwungu hariya warizwa amasasu n'abarabahungu. So ariko ubundi ubona nta gisebo kizaba umwe turi muri monde il développé de plus you expose kuri media no kuvuga ngo gukora saving ego. So plus tard bizaza kizo wari ubuzanye wisanga uri muri ya position kuja gushaka wa mwana wavuye muri amaraso kandi uzwi ego wakiye kuri kamera yizo wakoze yego.
ese ubona bizagenda gute muri iriya image? ubundi igisebo kiza gikorana n'ubwenge, ahari igitereko cy'ubwenge naho haba n'igisebo. Umuntu aseba kubera kuko yabonye ifu, ariko buriya rero umuntu utazi sebo ni ukuvuga ngo igitereko cy'ubwenge kiba ahandi. Niyo mpamvu uzorebe iyo ufite ibihewa urwana nabyo, uzi urwanwa n'abantu kumugaragara, umunsi cyasubijwe akaba ari baserebura mbere y'abandi kandi ubazi neza ko bari bakurwanyije. Kubera iki? Iyo nta bwenge bubabwiye kuko uzi amakuru yawe mbere utarasubizwa. So ibyo rero abanyeshuri bose bazatsindwa, ariko bazaba umunsi w'amatangazo bazagenda bagira batsinda n'abatsindwa, ariko ku matangazo ndetse abatsinzwe nibazo bagaranye imbere. Sizi ko warumvishije intsinzi ziza hakaba bayirwanye n'abayirebereye, siko mama? Ibyo rero tugomba kubaho muri community yacu, tugomba kureba bazoreberera intsinzi ndetse bakanaprofita ubwo butsinzi bakaburyaho bataraburuye. Cyaka umuntu uzokoresha mu nyana kati yakoze ubonagera hari arahari azotuvuna kandi tacho yakoze ni uwacu gatakuri tugira. N'ubundi bari mu gufata tukabahamba tacho batumariye, tukagira initiative tukamuhamba tukarira parce ni amaraso yacu. Rero nkababwira ngo courage, natazigana wenda ndashaka ko kugaragaza umuco, ariko YouTubers abantu bafite ama YouTube mukore bibagirira inyungu, ariko kandi binatange n'umusaruro muri community. Murakoze cyane, mfite umwanya mutoya, tuzasubira kandi Imana nitubonera tubonane. Ndabashimiye kuri platform yanyu. Murakoze nawe muri batabashimiye uzo kuri gutanga umwanya. Sibe bakaza no kudushimira twagushimira kwa initiative yo kuba yahakuye atari muri gahunda zawe ziri privé, ariko muri ari gahunda ziri en general y'ubwoko natwe turi inclus muri zo. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Ibyo ukora ntabwo biri ampene tibigenda gutya gusa, urakora ikintu gifitiye inyungu benshi. Bakire baje kuri njyewe ubuzumfasha n'uzukuri na Jean utumye nzi neza ko hari akantu k'imbuto z'umuteramo bakamuteramo nawe akabashyira hano. Ni nacyo nababwiye njyewe, bazaca umugani ngo n'uwatore nyirakuru uruhindo arashimirwa, ariko burya ntuga umuntu wikoreye ko ndikorera. Surtout community yacu ni abantu beza cyane, Abanyamurenge ni abantu beza cyane, kandi nta community ya faiblesse, ariko ntabwo ndi umugabo ukunda amashi yabo. Nkwitirwa amashi, nkunda amajwi anenga kurusha amashi menshi. Barabishije imyaka turimo, abandi ko bararya isasu, ko bararya umuriro, ko bararya mobile, ko bararya iki, ntabwo nje tungwa n'amashi. Unenze umungiriye neza, kuko iyo unenze umuntu burya ubura umukozi wiwe. Iyo ubwiye umuntu icyo umunenga biza bimuhesha guhindura kubyo akora akabirectify akabikora neza kurusha uko yari bisanzwe bikora. Iyo umuntu kandi hari umuntu azagenda akavuga ngo navuga Michael cyangwa navuga iki, akanone je ndamuvuga uraryamye California, undi araryamye Texas, uvuge hose uri mu bibazo abanyamurenge bafite. Cyo kwica umuntu kuri nuko cyo fataga we nta kintu nabo nje kugwa platform kuvuga ntacyo utwara abanyamurenge. Ufite uburenganzira bwo kumvuga, ariko simfite uburenganzira bwo gusubiza kubera impamvu imwe. Ibyo mpanganye nabyo by'ubwoko birakuruta. Banubishije abapfakazi batatu baremine barakundutira wahaze ntacyo bagatwara. Kumvuga bivuye mu mbishi, bivuye mu bibazo bya psychologique n'ibindi ntazi, ibyo ni uburenganzira. Ukabakunda Bill Gates bose n'umwanga bazavuga izina ryiwe. Haraho ugera bakavuga ngo uhagaze kwa Bill Gates nubwo umwanga urahavuga. Banubishije. So rero tuve muri periode yo guharagwa, abantu baguhararuke. Turi mu gihe cyo guharagwa no guhararuka, turi mu gihe cyo kumenya ngo ese ibyo umuntu akora bitanga umusaruro ungana gute, tubishigikire. Ibintu umuntu akora bitanga umusaruro gute, niba na mukeya tubiramforce imbaraga twongereho. Michael ndiyo barushe tumwongera abandi. Michael mubyo akora nta bindi akeneye, mugenzi wiwe ndamukeneye. Nyanaka ibyo akora ndiyo bikeneye ubumenyi, reka tumwigisha. Nicyo kintu bikeneye. Dukeneye result, umusaruro. Ariko kuvuga ngo umuzi nawe ukuze ukora kamera ukora bazakuvuga. Nawe nugenda rero mu bakuvuga ukahakura isomo riguca intege. Nubwo wabungira mu bakuvuga neza, uzahakura ibiguca intege. Ariko icyiza nuko ubundi the wise always learn from the mistake.
abanyabwenge bigira mu ma mistake, and abantu bari strongest they learn from the enemies n'abanzi. Cyo gituma Salomo yari agiye gushaka yamashaka abakobwa b'abanzi b'abami bose bamuzungurutse, bagazaje namwe gutera bose bagasanga n'umukwe, turatera umukwe mu bakamurika. So what I'm saying is, let's be together, tugire unit, ubumwe bwacu nizo mbaraga zitugeza ku gisubizo cyiza. Harakaba abanyamurenge, harakaba twirwanaho na General Semata mwirangaje imbere, harakabaho umunyamurenge wese utekereza umurenge. Tuzongera gutambira ibihugu, twihabira amazi ya Minembwe, Bukavu, Mushozo, abana boge muri Bwiko, tubikoremo barage, haze nk'umuriro, twicare duturi wacu dutekanye. Imana nihamagara bari mwisi, izosanga buri munyamurenge ahagaze ku butongo ryabo. Nugera mu nzu ukasanga so na nyoko wanyu na so wanyu bapfuye, bakubaza amakuru y'akarengo babwira icyahiriwe. Murakoze cyane. Urakoze, reka dusoze ikiganiro cyacu cyiza no kureba ubuzima bw'umugisha. Gusa nagira ngo bagiremo kandi kantu gatoya. Hari ikintu tutajya sinzi na tujye tubitekerezaho niba yinyegereye. Mu banyamurenge uretse nyine umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo. Hari imiryango imwe tutajya twiga. Bari abantu bakagara bafite abagore, kandi abagore benshi mpamye ko nka 99% bose ni batwirwa. Bari abantu bafite akarengane. Ejo bundi ntekereza ko hazoba ibibazo mu miryango yabo. Ibyo bintu nabyo tujye tubitekerezaho, niba tuzatubwira uburyo kiwenda tubaganiriza cyangwa se tugira gusinzi uburyo twajya tubigenza. Ariko reka icyo kibazo ngisubize abantu bacyumve neza. Mu banyamurenge nta ugira umwana mu banyamurenge, nta n'ugira umugore. Umugore w'umunyamurenge wese ni w'abanyamurenge, azahera muri famiye kwa sebukwe, akaba umugore w'urugo, agahera mu murara wawe nimara abanyabyinshi akabura abanyabyinshi, akabava mu banyabyinshi akabura abanyamurenge. Niyo twagize umuhungu w'ikirara akarigita, sitwa tuvuga ngo twarasenye, kuko tuba dufite umugore n'abana. Azagenda iyo batagaruka agasanga umugore n'abana barakamigwa, baratumwa, bari mu rugo. Nimba umuntu yaragiye umugore n'abana sabiwe, ntimukaza mufata amayi kuko bari abagore, nyine nicyo gituma nyine nopfa. Uriya mugore wanje yobagora n'abana. Siti ko mwanyumvishije neza. Ntiakagira umuntu uzofata umugore n'abana b'umuntu utumva ibibazo by'iwacu ngo abarangirize muri image ya se. Oyaye, n'abana bacu n'umugore wacu. Icyo kintu mwatubishije. Jewe nta munsi n'umwe nogera mu state nzi ngo uyu muntu ni gito, ngo ndeke kuvugisha umudamu n'abana. Sabiwe. Nta munyamurenge ugira abana. Abanyamurenge n'abanyamurenge, abana n'abanyamurenge, n'umugore w'abanyamurenge. Umugore avuze ngo sibitandukana n'abanyamurenge, wowe wa mugabo genda. Icyo babaza nuko umugabo yogenda agatwara n'umugore akamukura. Habe nubwo yogira gute umugore wasigaye kubana mu rugo, uwo mugabo ntaba yananiranye, aba yarigise, ariko tuba dufite ko azagaruka. Hano bishije cyakaza bagendana n'ipfunwe ngo umugabo we yabaye gito. Nimba umugabo yarabaye gito, afite abandi baramube babazira, kuko ga n'ubundi umugabo wese umugabo we wenyine. Turi abagabo b'abagore bacu twese. Ngeje mwanyumvishije. Nimba mukuru wanje abaye gito, muramu wanje tagomba kugenda n'ipfunwe pati, agomba kunyiratana kuko ndi umugabo. Ngeje mwanyumvishije. Sinzi ko icyo kintu mpamvu nta mugore ugomba kugenda n'ipfunwe umugabo we yabaye akagara. Nimba umugabo yarabaye akagara, baramube bamenye ukuri. Yagendeye kwizira ry'abaramubiwe, yagendeye kujya basebuka bazima, yagendeye kuri baramuwe bitanze ruguru baha bapfira abana, agendera ku mugabo agapfa kwegera ku minota akamenya ko bimusaba. Nta kintu, nta mwana ugomba kugenda n'ipfunwe udata yabaye gito. Nta na mituwalite n'imwe igomba kurenganyiriza umwana mu kibazo cyose. Umwana wese uri under 18 agomba gufata ukamushingura, tutari yanashaka tugataha ubukwe bwiwe. Babubishije yego, kuko karashaka umuryango wundi w'abanyamurenge wungutse abanyamurenge, kuko muri effective z'abanyamurenge hagiye kuzamo n'abana biwe. Nditaza ubukwe bw'umwana w'imyaka 17 30 20 muziza sundi muryango twungutse abanyamurenge. Tiyo bakabaza ko kutatanga umusanzu nyine umugabo atamwemereye ngo kabazo urugero mu nyine mfite umugore dusangiye konti, umugore ntari ko amafaranga atamwemereye, jewe mbarizwa mu kagara.
hanyuma umugore we mu mutima kabisa nitwirwaneho kandi ntiyotanga amafaranga y'umusanzu batwirwaneho ntamwemerera iyo baba mubona nabi wa mugore mutakora kandi nyamara bitewe n'umugabo nyine atinye ko yosohora amafaranga mu batabizi kandi turi mu mutima ngo tumwire impamvu atayatanga. Erega buriya icyo dushaka abanyamurenge si amafaranga, muze mukura amafaranga muka yoreba gutanga amafaranga agatanga ibitekerezo no ku bandi bayatanga agapfa kwegera abandi. Erega n'umukene wese yagaza asura atagira neza, abagabo z'abanyamurenge bagaza asura kadafite cyane. Umugabo uri yagira ikibazo cy'umugabo udatanga ifaranga akanazimuza kuzitanga, ariko tubimuze kuja muri komera tumamenye wari hemwe iyo naza kaburimo zintangira yazini ko zintangira atanazibona abantu bakamwegera kubera ko yaziguze. Umutima w'umuntu ni ukenewe kurusha udatanga. Erega ubumwe bwacu n'imbaraga zacu bikomoka ku ifaranga, bikomoka no ku bitekerezo. Murakoze cyane. Okay, abantu mwari mudukurikiye murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro na kagaruka naho ubutaha.